Buenos días, señoras y señores. Desde el Templo Angkor Wat, edificio religioso más grande del mundo, el mejor para ver amanecer. Estoy aquí contemplando amanecer en el Templo Angkor Wat. Mira. Chúng tớ ơi bồng luôn sải lơ sấy on chu ôm đó tung bó nhỏ hay run thốt smart tay lung sải say hài rửa bị chiếc